islamski učenjaci, braćo, zabranjuju da čovjek ponižava Tevrat. Uzmeš Tevrat i baciš ga ovako, ili Inđil, Toru ili Bibliju, baciš je ovako, ili nogom šutneš, ili staneš na Bibliju nogom, a znaš da je to Biblija. Kažu je to zabranjeno. To nije dozvoljeno činiti. Zato što u Bibliji ima ostalo je nešto od onoga što nije iskrivljeno. Šta je to, mi ne znamo, ali nije definitivno sve iskrivljeno. Pa kažu, zbog te istine koja ima, to čovjek ne smije ponižavati. Ne smije ponižavati, znači ni Tevrat, ni Inđil. I pogledajte kako se mi odnosimo prema Tevratu i Inđilu. Iako znamo da su iskrivljeni, ubijeđeni smo da je to iskrivljeno. A drugi se ponose time što će izaći spaliti javno Kur'an, da ponizi Kur'an. Jer to nije paljenje Kur'ana, Kur'an je dozvoljeno spaliti. Kur'an kad bude star, pa tako. Nije problematično da se Kur'an spali, uništenje starih mushafa, nije to problematično. Međutim, ti njega ne pališ iz tog razloga. Nego ti pališ, želiš poniziti, kaže to je nešto bezvrijedno i slično tome, pa ga zbog toga želiš spaliti.